Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Kynhun ki MP ki badai ki dekhot Parliamentary Standing Committee ki Wanpoi hanong ba Shillong mentaka henriu tarik ujamang arajar arpawar. Naga banta banyak keren halor ki mat ki bayadai bat ka jing kentiu ya ka jing penyaso leng ba ki lentirel. Kini ki MP ki baken thop khat arngut na Lok Sabha bat henriu ngut na Rajya Sabha ki dai ki dekhot ka Parliamentary Standing Committee on Railway kabala khli du MP ka Lok Sabha Uradha Mohan Singh. Kihe officer ka North Frontier Railway ru kilasan ranlang ya ka Parliamentary Standing Committee. Layathu baki he officer ki badai nakatanat rail ru kilawan san ranlang ya kini ki MP. Batban batai ru ya ka jinglong jingman ki kampen roy. Kibaya day bat ka jing shna yi kilentirel bat jing penyaso dakarel nakaway ka jilla syakaway pan haka than chatay lamingi baro kaway. Kumban penken mau ka Meghalaya kalarung hapok ka map jong katanat rel kari India. Daka jing penyaso ka lentirel na Assam syamendi pathar ka badan harilum garu. Henry ka lentirel ka badai ban shna bat penyaso ya karilum khasi natitelia ha Assam syabernihan haribhoi district. Kampat ya syakmat haduk menta namar ka jing persya ki katu kat ni kising.